ikibazo kibanziriza cya nyuma nuwabajije ngo yakora iki kugira ngo arusheho kwiyegereza Allah subhanahu wa ta'ala. Kwiyegereza Allah subhanahu wa ta'ala byambere kurushaho taqwa Allah, gutinya Allah subhanahu wa ta'ala. Kubera yuko iyo utinya Allah umwegera burya nawe arakwegera mukaba muri kumwe, nkuko Allah muri Qur'an atubwira ati inna Allah ma'al ladhina ittaqaw. Mukuri Allah subhanahu wa ta'ala ari kumwe n'abamutinya. Uko mutinya umwegera nawe niko akwegera bikarangira muri kumwe. Kandi igihe uzi neza kuri kumwe na Allah subhanahu wa ta'ala ntabwo bugira, nta n'ikibazo wagira, kubera yuko nkuko uzi ushobora kuba ugendana n'umukire buri munsi nta nzara wagira nta nyota wagira, ariko akaba ari umukire utari umugugu. Abakire mugendana nabo ng'abantu mwe b'abagugu ahora ari mararira, ubizi neza yuko ahunitse ibifaranga, wanamubwira uti ndanyote wanguriye amazi ya 500 akakureba ati uratangiye imico yawe. Abantu nk'aba ngaba muzi bajya bakunda kuvuga ngo nta kibavaho aba sinzi nimba ari inshuti mwagendana, ahubwo uyu nguyu nuko umusiga ibibazo, ufite ibibazo byinshi nawe ugiye kujya kumusiga ibindi bibazo. Nkuko uzi ugendana n'umukire ukaba ufite icyizere cy'uko nta kibazo uri bugire kuba kuri kugendana n'umukire, ngaho tekereza kuko uri kugendana n'umurenzeho mu bushobozi, n'umurenzeho mu bukire, muri kumwe gutya wallahi nta bwoba wagira. Allah subhanahu wa ta'ala muri kumwe dushingiye kuri iyi aya atubwira ati inna Allaha ma'al ladhina ittaqaw wal ladhina hum muhsinun. Allah tingu ari kumwe n'ababani bamutinya, nuko ngo nta n'ikibazo wagira nta n'ubwoba wagira. Ubukene burakwishe uzi neza kuri kumwe na Allah nta kibazo byagutera, mbere ko bikaraba n'umuislamu. Ubwo rero ikintu cya mbere cyagufasha kwiyegereza Allah subhanahu wa ta'ala ni ukumutinya, ukuri ko kumutinya. Kandi kumutinya ukuri ko kumutinya ni uguhagarara aho yagutegetse guhagarara, hanyuma ukirinda kujya aho yakubujije, aho kahirinda. Kuri ko gutinya Allah subhanahu wa ta'ala. Niyo dutinya Allah subhanahu wa ta'ala ntabwo tumutinya tumuhunga. Usanzwe uramutse uvuze ngo ntinya intare, burya uzayibona hose satafir uzirukana. Ariko gutinya Allah ntabwo bisobanuye kumuhunga, ahubwo ni ukumutinya umwegera umwiyegereza. Uko niko dutinya Allah subhanahu wa ta'ala. Nanone gutinya Allah subhanahu wa ta'ala byanyabyo mbere na mbere ni ugukora ibyo yagutegetse, birimo gusari 5 ku munsi ukabinoza, ugakurikizaho gukora n'ibyo shishikarijwe gukora birimo imigereka, gusari za sunna, gusiba za sunna n'ibindi bigiye bitandukanye, ndetse no gukora ibindi bikorwa wagiye ushishikarizwa gukora bizajya bikwinjiriza thawabu imbere y'Uwiteka Allah subhanahu wa ta'ala, ko twabivuze kumvira ababyeyi, kubaha abantu, ndetse no kwitwararika kuri bagenzi bawe. Ibyo byose bikaba biri mu gutinya Uwiteka Allah subhanahu wa ta'ala.